Nakalamaromda ngarang Tengnopalda meitei macha tarahumdoi hatkiba thodok aduga thodokta leikidraba Kurumjari ISCOM News ki Manipuri pau midyang tabiri bukhai pum namak pol libya ta kelambamna taram nokchari haujek pau sandokna pizari Tengnopal district ki Machi police station na konba saibol khulga naknana Laithauda Kutlai Matik Chana Paiba Kuki Militant Sing Oigani Chingnaba Singna Tamthina Hatkiba Meitei Macha Tarahumdoi ki Hakchang Sing Imphal ki Andro Khunau Torong Thelda Leirol Challagani Hakchang Sing Andro Tamna Punanaba Haujik Thaurang Kanna Paikhatle ISCOM na fangba pau gi matung inna nongmai kapna bagi pau ama fangbadagi police na mafam aduda sangsil lubada Meitei Macha Tarahumdoi ki asiba Hakchang Sing adu Laithau Khulgi mafam amada taduna leiramba thengnara kibani hairi Khulladu Machi police station dagi kilometer ni fomanga lapna leibani leikidraba miyoi tarahumdoi ki hakchang ngarang athengbada Imphal gi Janims ki mokta yawrakhibani leikidraba miyoi tarahumdoi ki imung manung gi miyoi sing laktuna Janims da mikap mirau kholna ninkhre leikidraba miyoi tarahumdoi adudi andro torongthel dagi fanjawbam noren chahi tara taret apokpa fanjawbam Dharmachandra andro torongthel dagi chingakham Roshan Elais nekthai chahi tara taret apokpa Surchandra Thobal district ki kakmayai meyai lekai dagi Maisnam Sana Jawba chahi kunithoi apokpa Kanhai Imphal East district ki Khurai Puthiba lekai dagi Moirang Them Kingson chahi kuntramapan apokpa leikidraba Kingkong Kumbi Salan Konjen part 2 dagi Ningthauzam Tomba chahi kunmari apokpa leikidraba Syam Torbung Bazar mamang dagi Thingom Rongi Roki chahi kunmanga apokpa Tomba Sagolban Nepram Major mamang dagi Oinam Local chahi nifuga humdoi apokpa leikidraba Syam Keshor Sagolban Nepram Major mamang laikai dagi Konjengbam Medhavanta chahi nifuga taret apokpa leikidraba Bimol Chandra Thobal district ki Wangbal Lamboi Thong dagi Mayengbam Roshan chahi kunmanga apokpa Thoiba Kaksing Turel Wang Maning Thau Pareng dagi Khetri Mayum Krishna Kanta chahi kun apokpa Ram Kumar Imphal East district ki Sabungkhok Khunau Awang laikai dagi Chongtham Chingu Elais Ibungo chahi kulhumdoi apokpa Manihar amasung Irengban dagi Fairoijam Malemnganba apokpa PH Manglemne Nakalamaromda ngarang Tengnopalda meitei macha tarahumdoi hatkiba thodok aduga mari leinana awawa phongduk tuna ngasi Imphal gi Khairamban Kaithel thonglon khre Kuki militant ni chingnaba singna makhut challaba matung mihathi na hatok pikhraba ngarang gi laibak thiba thodokta leikidraba Bung Bazar dagi Thingom Tombagi machanupa Thingom Roki gi machanupi Rosina mabung kaina bada pendaba wafam kaya phongdorakli abopi mama blood cancer na naduna leirabasu yum thadolaga mahaki mabung Roki na Manipur imagi damak
Nakumana yung dole gina yung da sabo loy bada ngai me pui dream neba mai thado ke project yam handok pa na ngaude certificate pudi lok thowe nang kai da ba changi no ai so kan na aduga mana ngasina akhoi me thado chakre ma ya phatti ma tengon na mana nang yum changi do kai gino na pura ma mana ngasina akhoi me thado chakre ma ya phatti ma mana kumbi le ha chawba la sang le kai lam pak ta akhoi do kem da le minam ne akhoi hum le minai mama ga ai ga tamo ga aduga baba ga inau pa ga na moirang da leibne ba moirang gi relief camp da ima se nang na thanda na ti ai gi ima ya me na khoi ta mon haira me ma na aduga handak si thodok se thok jingai mang hapta am ki mang da la am ne ma do thu ngau ba da gi aduga ma na chaning nge hai ba ai di lekai gi committee yum cha la ga ma na chaning nge hinjang hai di me am le na na ya ma na chaning ba do ma na chaning ba setting ba hai di ma do handak la am ba jam harau harau tor me ba khoi da adai di ma na ga hai ima nushibani ima di na man mama da ko kola ka man ko adumai le me duka ma do chalage na chakre khu man di chakhino kha me na chakhino tamon nang khu ge le je mama su ma sangam dam ni na hai ma khu man nang ai kyam khan de na ngang ban de man mai mama ya me na tamon na hai ram me ba mai mama ya bu do ngasi su ima me am la ga hok ko ma ke ta di ko tamon ya ko ya na ma do ko la ma ke ta na ma sakhe ya ga ma ya खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी लाल होबा सिंगना अहिंग नोंग्याई चबुकता नोंगमै राउंड कया कापसेलपदा हैंड पंप हुटननब थंबा गाड़ी अमगी ममांग थंगबा मिंगसेल अमदी बॉडी पार्ट सिंगदा नोंगमै मरु कया पानबदगी अकाई अतोय नंगख्रे अमदी युमगी फकलांगदसु नोंगमै मरु कया पानख्रे थौदोगसे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुंद्राफम केंद्र की मनुंग चनबा पुखाव शांतिपुर दा थोखिबने थौदोग अदु हकथेंगना थेंगना होबा पुखाव शांतिपुर दगे खुंजा अमना फोंदोरकपदा खुल असि मी कुंगना ताबदा मरम ओइरगा मी कुंगना तादबा मरमना सिक्योरिटी फोर्स ना हकथेंगना ngak senbagi thabak paikhatpa leite ngasigi thodok ase kuki khulga thangnana leiba sangsang haiba khul asidagi laklaga mi leitabagi tanja yenglaga kugi militant sing aduna nongmai kapsilakhabani mafam aduda khul ngakpa sing su leitaba maramna khulai paiduna isa ngakthoknana ba pambai su leite 18 Assam Rifles ke commandant Colonel Oinam Akasna meitei lalhoba sing mafam asida leibe yanana ba meitei singna nongmai kapani haina chinthok kaya thokliba ase nungaite meitei lalhobana nongmai kapa oirabade sengdok pirau mamang da shu kuki singna nongmai kapsilakpa matamda Assam Rifles na meitei na nongmai kapani haiba maral siduna mahakpu air na fakhe adubong asigi thodok asida Assam Rifles asi kuki singa manaraga khul asi meitei leihandana ba thorang tawrakpa male kuki singna nongmai kaplam badagi lep kiba adu Assam Rifles lakpaga lep kibani hairaduna 18 AR su kuki singi michang changlabra haiba wahang ama maikei adumgi khunja singna hangli haina mahangna makata na phongdorakhe Manipur की बीजेपी लेंगाक ना मैतई खुल सिंग दा नोंगमै कापसनदुना लांदा हन्नबा कुकी मिलिटेंट सिंग योक्तुना थमलिबरा हाइना हंगनरकली हाइबा कैप्शन गा लोइना नुंगचल गे पाउसे कांगलेपा की मैरागे था असिगे तांग अनिगे एडिशन दा फोंग की बपाउ अमग मरी लेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट लाइस्रम इनावंतना थारकिबा कंप्लेन अमदा योंफम ओइरगा पाउचे असिगे चीफ एडिटर वांगखेम चाशमजाई अपोकपा वांगखेम थंफाजाव लेफम मोंगसांगै मे लेकाई असे इम्फाल पुलिस स्टेशन न फाबया बगे चिंगनबा चाउना लेरे मरमदुना mahak fabatarabasu interim bail da thadokadabani haina court na yathang pikre Imphal West Session Judge in charge W Tonen Meitei gi court na pi ki ba order gi matung inna phong ki ba pau adu gi matang da state BJP ki vice president Laisram Minavantana tharak ki ba complaint amada Imphal police station na fabaya ba haina चिंगनरिबा वांगखेम चासमजाइना महाकी पाउचेदा लमदम असिगी चीफ मिनिस्टर ना शांति तपना हंजिलकले हाइरबसु अफब मखलगी खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै खुल सिंगदा नौना लांदारकपगी थौदोक थोकलिबा असिदा खुंजा सिंगना फोंदोरकपा वाफम अमक फोंबरे पाउ असि चीफ एडिटर की मसागी लनाई ओइबा वखलो नते मासिदा चीफ एडिटर असिबु अरानबा ताहननबा होटनबनी हाइना लर्न काउंसिल ना सबमिट तौखे मखाताना लर्न काउंसिल ना वांगखेम चासमजाइबु बेलदा थादोकननबा प्रेयर सु तौरखे अमदी वांगखेम चासमजाई एसी DIPR गी accredited category A ओइबगा लोइनना मियामना सकंगनरबा जर्नलिस्ट अमनी हाइना पल्ले कोर्टना लर्न काउंसिल गे वाफम ताबगा लोइनना वांगखेम चासमजाई एसी इम्फाल पुलिस स्टेशन न फाबा याबगी चिंगनबा लेरे हाइखे मरगसिदा महाकपु फाबा तारबदी लुपा लिसिंग यांखै गी PR बॉन्ड अमसुंग मदुगा चप मानबा सिक्योरिटी दा इंटरिम बेल दा थादोकदबने अदुमोइनमा केस असिगे आयोना शुमन तौरकपा मतमदा महाक मसा कोर्ट ता लाकदबने प्रोसिक्यूशन
witness-ta ithil piroidabane amadi court ke ayaba yaudana state asi thadok-tuna chatpa yaroi haina yathang pikhe makhatana court na Imphal PS ke OC dagi bail status report su tha asigi tang taramari fawbada piraknana ba pautak pikhe amadi mathangi hearing tha asigi tang taramari da pangthoknana ba matam lepkhe